Right, nkokwate ogeni mutegeri Omero TV kairetu thiro toketho jagana gutegera oranka theti cietu ciri rukiriro na arua. Mbetikeria mbethiro enkiambiria nkatheti yakwa The Daily Nation. Nkatheti ya The Daily Nation rukiriro na arua mbicha iriere aja ne mbicha ya mbeu mbithi. Na ngategera baruga scandal of 22 billion youth jobs project. Kuririkana kwina mbecha chiethiritwe cigetumirika buthuku mbecha ri kwerekana ni mbecha cyo gutetheria mbeu mbithi kiringo gine kana kiringo gcia thirikari iriko tukatha twithingatira karatasi ne gatuna na karatasi ne gatutano rugono ronge tukarona karatasi ne gatunana kuririkana kwina manto jegie waste law targeting local manufacturers baraba kuthithia into baririkana kidogo bakethra bakiewa mawatho kathumba kuregister kiri nema ne atagaira manto jegie kana National Environment Management Authority. Reporting ito kategara ni yagi gikuo kia mokoro moko miaka Roda Mumbi araguri ni Nicholas Koskei na Nicholas Koskei aririkana nwa withiritwe akimuraga kana akiuraga mwekuru wawe iriko no rutukarona karatasi ne kaum gatuthatu nkoroki ntukwagoro ni kurare na mushema ne jo munene na arako munyoro kana nara mushie joro ari munini wa rais Rigathi Gachagua ayarombera kwethirwa akihosti kana akigwata ugeni atongerie kathumba bareo Matiang'i Martha Karua Kalonzo Musyoka iriko no tukarona nyaru karatasi ne getu katutantatu mbetikirete to nyanda ne ngatheti yato na toambiri na karatasi gatwire ndene ngatheti ya The Daily Nation. Karatasi gatwire kare na mbicha ya mtu kumenyekana ta Bernard William Chitunga nwe chancellor wa Cooperative University of Kenya na nwe chancellor uria tuge Baruga Young, the youngest chancellor uria nwe wina miaka minini buru aja nthiguru ya Kenya ari na miaka ng'ana ari na miaka 36 yake na nombeta kuthira kithurwa gutuika chancellor wa Cooperative University of Kenya. Kethiro nge kuthoma kidogo rugono rwa Chambezi aruga ati Chitunga daktari Bernard William Chitunga aumete waza nthiguru ya Kenya kinya kuthira ntaba mabu wari tora ere karita ririno yumete nthiguru ya Zambia kana Zimbabwe inde ugete chiari nara ntereche Kakamega county nture kumenyaga atachegulo miaka 36 ikurukite nikenda athura gutuika chancellor wa university igitikira kithiro gikiewa gitio sana kiri university aja nthigurune Chitunga nombete kuthirwa akithoma sana kana CV curriculum vitae iri kana nene mono okona nandi ari akethirwa nandi ari ikarone bia pamwe ba chancellors for example kwa jana ngerekano ta chancellor wa University Nairobi ajegeneta Professor Patrick Varkoijen akethirwa aria mwana wa Kenyatta University Francis Muthaura akethirwa aria mwana wa Egerton University Narendra Raval amo na Mo University Professor Dankit Nasiuma ko Bernard William Chitunga na nda akethirwa ari karone bibi as the youngest chancellor wa University aja nthiguru ya Kenya. Kidogo CV yawe iriuga ati bariruga CV yoni nene mono na nendito nethiretu akiritangu gena Asian Infrastructure Investment Bank irainara China naomba itakodro Kenya akiritangu gena African Development Bank Abidjan Ivory Coast na itetana yani CV yane ndito mono mutageri Omero TV nene tumita thuro ta chancellor wa Cooperative University na thomerete na area kwa Nzulu Natal University South Africa na thomerete Italy are na masters ijere na mantujangiza mengi jaraja tomete aruthurwa ni rais William Ruto gutuika chancellor wa Cooperative University of Kenya. Karatasi gatwiri rugono rwa mtuzo kumenyeka daktari Bernard William Chitunga ora kurikana nwe the youngest chancellor in Kenya kagita nagaka nyuma ya kuthurwa kithurwa ni rais William Ruto gutongeria University ya Cooperative University of Kenya. Karatasi gatutatu irugono roigie gikuo kia mtu mwam kuririkana kwina ntobaire barare na relationship ya kiwendo karabara agurene omwarito Nicholas Koskei na mwakuru wawe arejeke na Roda Mumbi antu baba bambiririe kwenda na 2017 lakini kuririkana ati
gukara kwa ikurare gutonya mathina kathumba kuririkana Nicholas na ndina arabangita kwithirwa akiuraga mwakuru wawe aragukurikana ntariki 8 July 2017 na mwikirie ndene hoteli komeka ta Jacaranda Lake Elementaita Lodge na ara Gilgil na Kuru County na ronda taize ni keketwo hoteli augete tugaiketwo gukenera nikenda baketha bagikenera wendo bwao lakini kulingana na Nicholas Koskei aikete mwakuru wawe na aja nikenda akethirwa akimuraga irugo no karona karatasi ne kauga tuthatu baba bare baitaga ngoge baririkana bare na ngoge nthongi sana kanga ngoge cina mbecha no nto baitaga ngoge kire UN kana United Nation obisine ne baitaga ngoge ciao kethro kionaga nande Rodam makama thina chambirie kagita na kana Nicholas ambire kujaga nja gutuki mono na mwakuru ero ndambio modi kana ambio suspect ari na affair ome na ndeni Nicholas na ringire thimoteri ezi ambu kunyomba akana abook room ira bakomba kuthira bakiriungano na kuririkana akubook room ezi bakinyire ndene hoteli ezi tha kenda na ndeka 20 chiogoro batonya room number 17 Nicholas kinyaringa ambicha bare na mwakuru wawe na atumake group ya WhatsApp ya family kuona ni rabakenete kiri naja betete kuriunga kuririkana na ndema thaene cha thaitha cio tuko iro Nicholas yombere kwithirwa agichu akiita mwakuru wawe na amuraga na akumuraga amwikira ndene ya bathtub na aumara ome ugweta kwethia kana irapo kwa pretext of jogging kwethia getete kunjogi kana guchwa irio nyara nyumene achokere era ntobo hoteli mwakuru wawe muringara thimu atu mugwatania na room ne ingi nyomba ya abunjo ya ruguru arusha birungi na baithira mwakuru ucu akwete au ke bathtub na ndirugono rwa thingatiriro na ronekana ati Nicholas wengwa no warekire kuraga mwakuru wawe na amurekira na ndika nda kwetheria twe urugono rum ukarona karatasi ne gatatu eroge Nicholas Koskei uria waragire mwakuru wa kumnyakana taroda mumbi barabara bari tingoge ba United Nation kana UN na bari na kushanyo ndene ya marriage yao tueta karatasi ne egeto gatutantatu karatasi ne egeto gatutantatu Gachagua opposition leaders vote to make Ruto one-term president. Gachagua na atongeria barotere ruraga na thirikari na ndene bashumirite na kuga ati bagatigira rais William Ruto na kwananja na nagutuika rais wa tamu imwe ngakuthoma rugono ruru karatasi na gatutantatu arango na ambicha ire na atongere baba bonde baruga urawana munini wa rais Rigathi Gachagua ntukwegoro na arambira kwithirwa akigwata ugeni bamwe banene atongeria banene na are mushijo enterechi wa Munyoro ara barugira bakagwatanira gutigira ne bakweberia William Ruto kirigite kya urais kirikithirano gya 2027 bamwe batongere barabarari nanja kwa Munyoro nara wa Munyoro barari mutongeri wa kiama gya People's Liberation Party Martha Karua mutongeri wa DAP Kenya Eugene Wamalwa mutongeri wa kiama kya Wiper Kalonzo Musyoka na ro ari waziri Fred Matiang'i bonde barambara kodra bagikinya na ro wa Munyoro na tongere bangi Oreganya Justice Muturi na arari kuninya Mithika Linturi nyana arambira kwithirwa agikinya nteriji akiaria Gachagua na ugeta kweza gwatongire baba kwawe na ne atongire kumantere monya che Kenya ni kuonania we ete muntu tribal ora Ruto akana ora Gachagua Ruto no wethirwa ke brand ta tribalist lakini arugo ete tribal na kira bakanda kuthithia ne gutigira bakungana bari amwe nikenda bagatigira bakweberia rais William Ruto egitine kire kithorano kiuga 2027 irugo no karona karatasi ne kuga tutantatu ndene angatheti yetu ya The Daily Nation karatasi ne kamugwanja kauga Raila's men split plays out on Ruto Nyanza tour kureka ni kwethire tokona namba thokano gatekate kamba athingati ba kwiba Raila Odinga na bobo bwajire nyuma Raila Odinga kugwatanira na rais William Ruto kagite ne kantuko kana ndiunga ya ntuko ithatu na rantereche Migori County ntuko egoro Daktari Ruto akana rais na kwethirwa akiromba atongeria banteriche Migori
gutigira ne bakumugwata mbaru kiri the broad based government yawe ngwataniro yana Raila Odinga nikenda bagatigira Kenya negwitana mbere arakuronekanire kinya umwa wa watongere bandezo kumenyekana ta Norenwe brother wa Raila Odinga wikene ta Oburu Oginga akimeneria Siaya governor wa Siaya James Orengo ibarone bemenire njire nene no boje takagitana kana James Orengo onenia atagukenera ngwataniro ya Rais William Ruto na ngwataniro ya Raila Odinga ko James Orengo naronekana ko akimenerwa sana ne atongire baba nonto boge bwawe rogonaro okaro na karatasi ne kauka mugwanja okaratasi na kauka mugwanja kurerekana kinyanyuma inyambere ya mujumbe orora ya mujumbe akasipul ogondo were kwithirwa akithikwa uroragirwa nyuma ya kuringwa risasi kurerekana kinyanyu kwithirwa wa tathikwa monkera nandi siasi chiambirite gwitana mbere na arantari chaka sipul chabaraba kwenda gitegeke kya ujumbe ntere chaka sipul kurerekana kwena marita jari ikite na gwikwa mbere ari nyago kurerekana mujumbe wa mabe Peter Kaluma na ugeta umwe wa Antoba Mushijo were na abatera kudonkero tigiti ya ODM aronga magetega mujumbe nterizi kire bange baraba kurekani ibako kwenda kiteke kya kasipul ne amona mbo biashara kwa myaka tafilika aroko na bange umwogo to Okindo Majiwo na Newton Oganda ko kuredekana kinyambere ya mujumbe uzo rari kire na kuragwa gondo were athikwa siasa chiambiriti orindi na untere chake shogubunge kiu anto bakimera irie mata egitege ibi chongo no kana unego Karimu Tegeri kerenka zeti ata the Daily Nation igurire byo jange manto jage ndoze igomana bira bikeza biye bangane beroze ne thirikari kwa tena kandarati bande goroshiaome bicha katuni antukwe na arua yone ni ngari kalori rodi kama teta murigo zo andiki NGCDF na ndiko na muntu au okomira ite aringi mbicha ena sura ya ngurwe akiona na ya CDF itaroterero afu na mbicha mokoro uroko represent mwananchi wa kawaida no aruga CDF itaroterero rungi ino mbicha kandara ya cartoon ntukwe na arua konni rori re kama tete CDF NGCDF na uria gukwerikana ni umbecha iri chethagirwa chigitumirwa today in history ngochokie miaka mingi nyuma tukirikania na ngono chetu ndana ngatheti naro tariki 5 mwezi Januari 2025 lakini kurerekana ntuko tena arua lakini 2007 ni leo ndege imwe ombere kuthirwa ikigwa ndege ya Kenya Airways yari na nto 114 na ne ombere kuthirwa ikigwa na Southern Cameroon nyuma ya guthirwa igukira ndege ije ne ombere kuthirwa ikiraga anto bara bonde akamatite kwa ntuko tena arua miaka ewe echokete nyuma ntuko tena arua me tariki 5 lakini 2007 ni leo ndege ya Kenya Airways ombere kuthirwa igikirash na yagwa ki na area gukura densely forested area Southern Cameroon arago kwerekana ndege hizi yombera kwethirwa ikioraga anto bonde yari na Kenya kenda na ntabu bange bometende gurushia ome kwau ukariyo bidirange korakera kagita kake gamutegera ingedrange chokagera na mugeni wetu antuko todo jamanto kadumba tutagege ya siasa cha Meru na siasa cha ome ya ndegoro ya Kenya ugeta kuraza nchokerete ripoti Je, unatafuta elimu bora yenye ujuzi wa kipekee? Karibu Embu College, chuo kinachoongoza katika taaluma mbalimbali. Tunasajili wanafunzi waliopata C kufanya diploma, D kufanya certificate na waliopata D minor na E kufanya artisan courses. Jisajili leo ili upate kufanya courses zifuatazo: School of Accounting and Business, School of Engineering, School of ICT and Computer Science, School of Education, School of Cosmetology, Caregiver Training, Driving courses na zinginezo. Wanafunzi
wetu wamekubalika kufanya mtihani wa NEC, SIDAC na ule wa NITA. Tunajivunia vilabu na jamii za wanafunzi zenye msisimko na zinazosaidia kukuza vipaji vyako, uongozi na mtandao wa marafiki wa maisha. Wahitimu wetu ni vinara katika sekta mbalimbali, wakiongoza na kuleta mabadiliko makubwa. Kwa maelezo zaidi, piga simu kupitia 0721 152 709 au 0741 871 257 au tembelea website yetu ili uweze kujiunga nasi. Embu College, skills to go places. Ugeja kwithira nugu chwanto aega akorea agonywa ona kuthithiria michemanio ukabiona bionthe Pix Hotel na Nyuki. Pix Hotel ni thagirwa iri na nyomba cia kurara na inthongi cia mithembe thatu: Standard, Superior na Executive. Koroki kuri na nyomba cia michemanio ciomba kujukikundi bianto magana jairi. Rooftop nayo ni thagirwa iri na kwa gukara na ukionaga Mount Kenya, Aberdares Ranges na Lodaiga Hills. Kairi Pix Hotel ni thagirwa iri na gym, swimming pool ya ruji rwa murutera, steam bath, sauna, ona massage na beauty parlor. Outdoor fitness center nayo iri na kieni kia michetho na team building, kuthithia michemanio, mirano ona biatho. Oku ukethirwo na low ropes, high ropes, zipline na outdoor gym. Anto bomba kuthithia camping na maema oku. Pix Hotel bali na kambi mwitoni jo Mount Kenya, naria baikagianto kuthithia forest camping na kuthoma mantu ja maingi ja guchia kakirime karie na mitorire. Nkoroki ni babangaga gwitia kirima kia Mount Kenya Mwanka Point Elenana iria iri mita 985 kuma level ya area. Pix Hotel na Nyuki iri kilomita 3 mbere ya gukinya tauni ya Nanyuki umite Bwamero. Kumenya manto nkoroki ringa thimu gukurukira 0711 969 690 kana 0782 426 689. Email ni info@pixhotel.co.ke na website ni www.pixhotels.co.ke. Pix Hotel na Nyuki, beauty and taste with nature. Nwethiretwo gichwana aria ukagura mabati ja kuimba nyomba yaku na style ile ukwenda. Duralong Mabati Factory Limited turi aja ni ondobu waku. Nitondagia mabati ja rangi mwanya na ja mithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana corrugated, Duralong Roman Tile na maguri ja kuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya. Kuna rangi ya blue, charcoal grey ni ringi mbingi rowisi. Tubwetha cia no accessories yayo ya ridges, tunaona kinya misumari na rubber washers. Tuita mabati yetu kulingana na ithimi bya nyumba yeku. Nkoroki netukamataira ateja betu mabati Mwanka Mochi. Duralong turi Isiolo barabareni ya kuerekera Isiolo Airport. Kumenya manto nkoroki turiongere bichine chieto kana turingere thimo kukurukira 0110 581 292. Duralong Mabati Factory Limited, tested, approved and trusted.
Mumero itwakwigire wirane ati Kagita Konthe ntugo cionthe tukenja nkuri enkwego na gukirania mpingo na kubura mpingiro na gukinya ibigithio kwenjela ibobi ukinyithiria nteto ora cio tukinyela Moroto wetu no kumenyithia monthe mara makuthi na mbere nturani yaku ndeni ya nthiguru na kinya ome ya nthiguru tukinyite mpige kwagirithia wira bubu Mumero augire waigwage mpeka mutomwa kuri na nkireba iri na mungenyo niria iri na mwambukirie no tubo nikio gitumi turi Meru TV tuirebete na biashara betu waka karamata turi amwe kumatia uguri na wendia thokone cietu. Meru TV ni twitite nkathi kwagirithia uthomi na wandiki bwetu bwa nteto turi ruone na mwankali wa ngine cietu cio kamati kawethire bambitani Famina wa Kimathi watenea nani kiri metha yetu ya ntheto ntugo cionthe cia Jumapili, Jumatatu na Jumaine ngikumenyire bora kuri kiri metha yetu ya ntheto ugoro na cio ntugo cia Jumatano na Aramisi owatenea nani turikane kiri mubango waturinge imerukiri tukiritha mangatheti na kumurika bora mugongo uthiete na mbere ake agakiri Meru TV ogwatanira nani Dennis Mutuma ntuko cionthe cha Jumatatu na Jumanne ndene ya nteto cha Meru TV rukiri nkuruki tochamania ntuko cionthe cha Jumatano na Aramisi kiri nteto cha Meru TV ugoro watandira na uni tirimbabu kuma Jumatatu mwanka Alamisi kiri nteto cha Meru TV muthenya kumenyethia ura kuri watandira nani Njeri wa Cheupe ntuko cionthe cia Juma na Jumamosi ngikuretera nteto cia Meru TV ugoro na ntuku ya Jumapili kiri mubango lwa rumuri rwa siasa ingo karakara nkauga barabara cietu itukwenda kuigwa barabara cia Maumau ikiarirwe parliament tuhewa barabara yukinya twingo twikirwe inkurigana rete barabara igaitia naraba Mount Kenya lakini njira ria mbese jeje mwea ina ntigirie na nyanya ina miraa ina miguka itithithwa njira ria kuthithwa ni ria tikinyanga ari tikinya jamu kinyemwe so batu tuthura ni atongeria na atongeria batu tukenetie ba Meru. Okay, thank you so much. Mheshimiwa kuna mtu kumbure nkuri kiuria atiri now that nukuromba giti kia senator ndene ya Tharaka Nithi County, what do you think neo kinya antu baba Tharaka Nithi baku trust ni tikina bakunengera giti ki kuringana na mathina jaro ku Tharaka Nithi nayo muno thai na ata ukomba kuthiro kithithiria antu ba Tharaka Nithi isawa Cheupe mbere ya chairman ndiuma national nkaigwa takao njokia no ancho kangweta kanini kaka chairman ndo tukiambere inkwenda kuromba chairman na Meru bagwa gwita Meru ndingwetekia yakuga Meru antu bagetwa me abakadi tu no tende no tiko nantu baguthikwa munyoro kuguna tie kuga Meru tithi no Meru antu bakadi na gozi bakadi nogo beto bakadi na number 1 menya wana bakara ya kuthi Cheupe mobisini mama nene monde kuri mbesa cietagwa ci hospitality atibwa gitukuthi kuriunga State House na bukarerwa na bukarumwa kanyamu kogu mbesa ira nuntu gacego wena arire wenka na ne barekerie antu baba bagwitirwa kanyamu badi barume bakira kwa muntu nuntu gutie kintu kiagata kwaraniria antu bakarande bakani onogi Mombasa bukwaraniria wanoki wiranda ni buthire wanoki State House bukadi bukarania kenda ubanga muntu gutira makosa makuthi kwaraniria na nkira ombaka atire no ndombe chairman na antu ba Meru ino yetu Meru ndabugia Tharaka Nithi na Meru mbarombe na heshima nene sana nturetie maru wana magoti maringe nthi mbugia atire itunenkere mwana wetu kithurwa kindiki nafasi tuone kana mauntu metu makabura we cannot be certain kinwa Meru ino na imbi 100% sure deputy agwari miaka chagwa taru wetu wanatona kachagwa ni wana yule ari ile list ya hoteli atatuita atarwa twira anywhere kana tulitwararia no anything wanatoni ma MCAs batu athurirwe atarwa twita na ndienda gukwira atire mwana uyu wetu githurwa kindiki ti muritu kogu twagitu kumunekea nafasi na tutikaurage mwana nuntu akarita ka atathambite itwetikire na kamuthambia na gutwika ntu sawa ndienda kuromba antu ba Tharaka Nithi County antu ba Meru County antu ba Embu County antu ba Mount Kenya
antu ba Kenya nzima itunenkere utongoria especially baba Mount Kenya nafasi kithurwa Kindiki na tumusapoti bura twa supporta Gachagua inkumuromba support Kindiki bura Kindiki amusapotaga ali deputy president kenda tuona ri kira tukona ntu Gachagua ti thirikari na thirikari no ni kuruta wira thirikari no inaambia na kada kuruta wira inaambia yagi tukuruta jo wira koguo twiromba tiri ntu mwana wetu leo menyire muchitiri ukabi mwana ora nenkerwe deputy president Gachagua kuma ikithurwa Kindiki na nwetu mwana wetu gwiciarira itu munenge nafasi na nkumenya ndi 100% sure tukona tofauti riu njogi kiuria kwa mboria Cheupe imbie MCAs anankithurwa inda benya MCAs batina mbia cha kuruta wira mashinani Kenya no ndi uko kubanga banga tuona kana na inkromba president wa noya twaragishe nyamwira mbeche inu tuga ward fund autonomic and assembly ziruta wira bwega na tukegwa tere twina autonomy yetu wana chambers yetu na kabwana no tutwekagirwa mbi kirutawa wigwa twakite chambers no tu njoki akagira mbia acho akaruta kandi yuko iraga atu machia wake ndikumenya riu nigo inda MCAs batina mbia na antubega ngombe bakaregwa no abadikirie ndaberaga ni ukegwa ndi mugambo wenu no ntu ni ukathi kubwariria thina cheni mbiye municipality akathwana no ntu barabara na antoro kathi ukethera antu abakuthondeka karabati na mbia chiao nkathi assembly nkauga na nkathi misema nioni nkauga na ndeto muchema nioni uranga bana ari nkamwira no ntu yuno we MCA aguturi Kenya ere turi utie wirongi munene no ntu batirengagirwa batie na mbia cha kuruta wira senator ita watchman ikuro mbese kiuma Nairobi na menya achiuma igana na chiete kurutha igana ata nake enda kuthingateria na gitu kuthingateria kamenya ri irathire cia ruta wiro riku kuhu ni ndi na ma imbie wiro ndiete kuruta ndatu ka senator Tharaka Nithi County ngavana ora kathurwa wana uyu riku na imbuga kana ntimukiraga ngavana uyu riku agachokia mbia cia Tharaka Nithi kana thaikwe no ndu gitu kiambere ingwa kuia kimbo nene tukabuatiria ndatu ka senator Tharaka Nithi County gakairi senator bara nyamwira ngavana ora kathurwa ndi senator Tharaka Nithi County wewe akaiya mbea cia Tharaka Nithi County nkamuturagia kanywani tukaruta wira nkamwandikira barua kwe barua ndona yandikitwe no kio mtata andikirite EACC agicomplainaga mbesa cia county ya Busia niraririro bantu bana uyu ni wira senate no ndugitu kia mbere utie wira itebibia kuthurwa Cheupe utie wira mtu aruta gongi ikwani umu kona tukiaria tutia wanethera mtu muthuri agichimba munda kana akiruta wira ira cia kawaida wira wa kuthurwa ikumikishwa ukaerewa nafasi ya gwira wagitokarira ukamenengera jukumu ndi 100% anto bongo bakera wanato kurutha uri senator no gitokufuatiria ngabana kira mbajira nengerwa airako aruthata baraba inge kamutaro onagwa ni ntietegera kuonwa no menye ntietegera kuonwa no nkenda kuonwa muthe kuonwa ndaregire ndogira niti kuria bia che muntu kira ndi nakyo kinini nkarea anto baraba Tharaka Nithi County bena thini baingi ngunkira ati ntikarata kani onkaga ngiri 10 kana kibao kana ira mumba kunengerwa tagwe bunkara ngakara na kira nkuona kinini nkare kira nkuona kinini wanda tuka senator Tharaka Nithi County ngakaria mugongo Tharaka Nithi ngakaria mara ngakaria chukega mang'ombe na ngakaria Tharaka constituency na nkamikishwa county ine Tharaka Nithi kathwana kira kibati kuruthwa kendebwe kuretwika town nkabambana neo nontu nawo te mutongoria utibo karutha bunene Mwaka kwe power. No mwanko nekero power kendo ruta wiri chonde ino kwa gitu kuruta. Yes. Akidi we gantu mbigitu au kwina fununu. Tharaka Nithi oyu akwariria. Nontu kuigwa mwesimu Wanjeru akiariria mantu Tharaka Nithi muno na ni mucore okwa kwina fununu ekwendera me angure ne Tharaka Nithi aba. Ngure ne Tharaka Nithi na eri nyani ngwani Mutharaka Nithi. We muthoni wa itogwetha na inye kweri na au. Na itogwetha gitu. Wakwaja ngure ne aja gukareke. Aja mara. Tharaka Nithi wa itogwetha kanyamu ole dempeo tu ma wanzo ole dempeo. Na ndagwe ndo. Anda igwa waririe muno. Karete murongo wa nguru. Indigitwe fununu na aria muthomi njuki bagwatanite na kareke. Na ndaigwe yaga gukara gutwika na ndi ura bakuthithia kiuthikira bena kyo ni kareke itia ngabana muthomi njuki acoke senator so nkwenda gwira maimbura thaja mwire na ndi na imenyere muno kinya Tharaka Nithi u senator eu bomba kuthwa bwina muthomi aja Imbije bwithiro bwibangite bwega nuntu muthomi ne yete kuromba kinya yete au senator na ibo kethanira ibwega imbije ugu no randa iguo kiaria mothu ya na yete kuthugania kethira imbije muga supportana gwe bikethwa bure bere parari ti support njoke so akiro tawire inwa kuruta ndi mu support no menyo no coke otho tegero kathithia mara no ntukareke ni inye nene muno mara nuje na thiti ipindi bina
Mara constituency na ndio tukuona makareke aga support Muthomi Njuki na wamu support na ara so na wana ara thara ko kiuma na wije bwega thara kanithire ntukwire nge tware na isenga mugao itwatega tukona mara na gamba ng'ombe ibo bena populi bena voti nene kuri pinge nkurukia tharaka so kinyetha Bruno Mwangambire njero nawe Mheshimiwa Njero akare aije akarire ariku ere au atekone jamwe na moibange wega ibwaga chairman cheupe kwenda kwera chairman ibwaga thank you mumbiye imbiye na kimya kwenda kwera tere menya tende Njuki na gambaga muno akiuga bore na mbeca nyingi muno akanengerera tu 5,000 akabanengera 1,000 lakini ti mbia chongo ikauga na ino antu baba kule thina na uma shinani bere ya Njuki imathina mao bakamatanite na botisa sawa ikaringwa kura muntu munene muno awe na umeya kuti kuri waendu onto bunda buibucho wabu wanantu baba nene muno banachindwa iti bathia bakinya mwicho bakachindwa inde ukegwa ni muntu rangu bagwira ende banga banga no ndio nanto na ngai niyo timbia ndina mbia ndinanto lakini nanto na ngai itokana na cheupe na imbi karingwa kuri karingwa atapata karingwa karinga kura na niyo tie problem wanapa karinga watu kanjero tashinda isawa ene ndina 100% sure ndina optimistic ya kwamba ngai akaruta wero wake uyu wetu Njuki agechiragia for example ntingi watakuwa kiona gataka ntuambia my friend ikaringwa athaka agaiwe cibitari akomete na kwa nontu iba jira na siasa ira cia kwithirwa turembeta lakini tumenye na natoka ikikuretia GNC ni atwonirie wira mwega muno me GNC bauthirie ogu batwania no abalute wira bena ruoje na thimu batiko ni bia chiagu antu babe na mashinani barabe na mathina maingi sana batena njira ya kurutha utiumba kubaia mbia nantu ibauge muno utiumba kubaia mbechire chiao itu kubathira ncho mirandi ugeka manyomba ugekagira banki ni chianja ukegura magari manene ugeruthaga borko nacio uchoko banengera ubanga bari tu batiririkana kura baiyaga indinu ni akurukire ndi 100% sure nikyo tumi kwenda kuumiria mbugatire antu bakenya thaino ara turi mbari turi gitari kinene muno tina atu atwire tene titara wonaga muntu tangai ukona uyu muntu mukari muno utire ukari bure ogo kuri tio tukaringa kuria murogi kuria mwamba kuria makanga kuria ya pasta kuria Njuki chonde iganene bumwe itaragwa bumwe ikaringwa itaroi okay wow ikaringwa itaroi lakini point huwa aliria mbesa kunipumite South Imenti na South Imenti turari kithurano ne 2022 August akamandareti mbesa iucia uga kujukia nontu mbesa this time kuringana na ora anto basoti anto ni bamwe bateno amenyo bu bonde ni bajukagia mbesa nontu ndonere South Imenti mujumbe orore kuna arua ni mbesa atomere mbuga kipindi kia biumia biere atomere tankurukia milioni 300 so ni kwenda kumwira kinya kau kongwa bwana Mheshimiwa Njeru ingomenya muno agakajukia raiteri anto banandi ngonengerekera kana na miru eno kuna thine nene kawera na bagreito na bamunya na banani na balintu uri nwanenganagira mbia ukiroro anto bathurira hii story it is there iko pale iko hapa anto bakathurana anto bakathurana so wakira tomba kwira anto tukaria Meru TV ni ati becha ni tora besi rwabu na tia yani hidewe lakini bathuri atongoria kuna mutongoria mo wa ukaringa kura na nkoro kana na nkoro na ginya cio mbeci cicokagia biuria ringa kura na ngiri na nde umenye narua no wawe mbeca ukarea lakini umenye nawe miaka 5 gatura cheupe na ngithurwa gitikia MCA Njuki atumirite mbeca nyingi more than 10 million ya ng'ombe ni ntikathurwe na ntubega ng'ombe barugamana ni banthura kwa wito kumea botu kuga na mbeca inu akanenganira lakini ataenda nyumbani okay utiumba gwi antu ugucoka thurwa okay tukithire kiri no twingiro time wetu kuthira ndendo kuria kiuri kimwe kia mwisho bwana chairman Meru ni kuna ni watanirite thai ni tonete atongeri MP ma MCA cibejite amone bonde bakawatanira na kinya riu baretete nara ruterene rura rungi nara kwa president barari kimwe ni bawatanirite and we thank God for that lakini kuna kiuri kimwe kikoru atiri 2027 yeyere ikethirwe kariate no twatega ma MP watega ma MCA barutere rumwe baikwa ruto watega atongeri barana bakuruba Meru wolelia mtu ya Lentore wolelia mtu ya Munya ukona na bobetreke wa Munyoro wolelia mtu ya Kiraito na rawawe bus party itithirwe kiwaki na ini political party na awawe
na alete kwa president lakini atete mtu kiumbe wewe ngwa individual tikiama so watega andu babondana nduko ri 2027 yere ikethirwe kariate nontu na ndipo gwatandite barabara iguru na araba ibro mtu pwawe then ile what will happen kintu kira giukarika bwa mbere kiraitu murungi na raugire mbasi igeta mtu kiumbe number 2 ugeta embu chama ni mbasi ni embu lini kivuti kivuti na arua ukamutega na muturi mtu na mutanongi na bare amwe ugatega former deputy governor wa kiraitu wanataita sinto ucio na rua ketha nutagere mbicene bwega ngwonere no karibu munyoro so kiraitu nandi withugani na ari riu gukariu ango wotwire kiraitu riu gukariu kinya wewe ngwa ke kurundi mbasi rundingi na riga itete kwa munyoro baja iri mbwere inkwirire leaders beto ni gwa mono MP beto ni gwa utumtuku ndio kuoni na mtu mwakabwe aja se buri atikethetie president mwanka aturia maruke gotire ari nganthi ku mbiseu ukona ni gwa ja centuriment ukethira kirima ngocini atemenya kwaria migambo ni kangaire aruga twetekerie twejete tauci turombe atemenya gwekia gintu kingi so MP babonde ni ugwabe na bubu aruto ni ugwabe na bubu okira no ugwabu bubu atumaga wona gasagwa wewe nga no wamairagia ruto no wamba kwira ruto this is wrong njobie gacokwo kirana betu njobie kwingi akaire akauga antu betu ibayewe kina na ndi wewe nga wamairagia na ruto na watenda mtu kumucokeria so MP betu come 2026 mweri jajwa na arua turi Jwame, bonde okona bonde bakauma ke William Ruto bakaruga naja ke wa munyoro. Nunto bonde abategerete. Bai mbasi ne barugorete ndigisa. Aba ugeta kwari na botuku. Baruga na uno turi uga bato turingira thimu na uno turi lakini utokwenda guciumeria nunto no kira president. So ankwenda kuuga manto ja kithurano kira kijeta 2027 kiuria kiroko uragia gitithwo kina thina already mturo rajukirie stand na stand ebu ina mwerekera jo mwega na hivyo amero barenda no tukurari na vacuum ni mtu umwe mithekari nturi ugatega munyara ari kwawe mwanya kawira mwangasa netere mutume to bwa kwa ngabana ajangi kianya giki giotigwa amero batyo menya bathithi atia ajangi ruto akubathukira MP nabo utwaragia parliament no tutaira mumiru kianya kirare aja riu amiru ibaronirwe njira ni mithekari nturi na nandi njireu tutena saka tutena ugwa njireu no tukathingata nikio tumwigwe mtu aringa thimu auga na ara mithekari nturi agatuikiria we are ready go support na no turi akwenda kuwa mero yonde kinyama nto jajangi ukuone je karika isinema ne vitimbi mero yonde ire kwa munyoro na mtoro kebera raini ewa munyoro mu county are ome. Okay, yo maoni yaku, thank you so much. Kala utoeta. Ngozi mani ba kero ndo membi baba kuga bakadi kwa munyoro na iwa kuga batibega kaba kadi kwa munyoro badhuru no kwa edi badi kwa munyoro bakabwa. Menya etiko make sense kidogo nondo yetu kiambere katwa gitutigana baba kuga baba bena dina. Lakini wewe ntokemonga kwera cheupe. Menya gutie gintu fani ta siasa menya tulinga siasa menya ketano tugirwe ithurano ntugu imwe ikina tarwa ndithira twarara ikina thira kugintu kia mbere no igutwena mantu maingi muno twatu prospect bobo akarika na gumbere lakini at the end of the day ikaringwa ntugu imwe riu gintu kinkaromba to nato yantu ana ba siasa tulinga siasa thai gintu kirankaromba be very good indika goire ogo ure gukarina ndi kankaromba tukiringa tutikairinge na muthuro tutikairinge ri na tension siasa mtu yetu ndio kile wata na njara utiendo siasa wakati watu no wata siasa na njara huko wejino me siasa story huko ikiringwa ukerwo yo mwega lakini kura ciaringwa aguno ende siasa ira ithiragira kwa kwenda gwiciria tugetera tu atongoria betu tia barte wera ba kuthaka baba ritini menyano ba kuromba project iba kunidi president
no tiombokaria president you expect akunenga arami utikwa munyoro na tira gintu. It is not possible. Okay. Utiomba kugore muthure no kanwe na nkoma kwa muritu kabisa. No ndende metheka arambiria kurutwa. Ira ambiria kwa liwa kwaria. Na gitu kiranga kuromba ukegure muthure muntu no kegua uthiete na njira. Ukatweka ati wonumire kwa president. Utikwa ndio cha president ukumubura. Kwa bangende gure opposition no rende thirikari ni na wanoke gure wa opposition wagitu kumubanga ukimenyaga nukona into bia gupya kutana bia wera. Okay, thank you so much. Kuna mtu James Gitonga kama mheshimiwa Jero Ing'ara, you are a good performer and may God protect you fully till 2027, that you will ensure that you pass and go to present us in Senate Assembly. Congratulations to you sir. Kuna mtu wetu Mweka Kirea, salimia mheshimiwa Senator Jero Ing'ara, mimi nishamkubali. MC Faminas akawa the show is amazing. Mheshimiwa Jero na Mr. Chair, say hi to them. Na view sana, thank you so much Faminas. Then Kennedy Mureithi akawa ako pamoja na sisi. Kuna mtu kutoa Frederick once again akawa ako pamoja na sisi. Jeff guy. Kuna mtu kutoa Emily Jero Ing'ara, our Senator 2027, you are a deal of our county. Keep on pushing for our county senator. Thank you so much. SMS ni mingi toba kuthoma cionthe toba kwa hata cionthe hizo ni baadhi kana kidogo yazo, kwa hivyo nitashukuru sana. Na ibwa kana tubakutana mbere kuthira gituma SMS cia kuingura time yetu kuthira na nande mheshimiwa ndendo kunenkera your parting shot uromba kuthira gira antu ba Meru TV ategeri ba Meru TV na rakuonde bari rutiro daraka Meru ndeguru yonde no tu Nairobi na Mombasa niko kila mahali umba kuthira kibera atia. Thank you Chope. Na mbele mkibwega thank you ntakupeta na ngwiti kambeta kairi kenda ya twana izanga matu kidogo. Yes. Ndombe thikirie ba Meru TV. Bantu onde baruma na of course ngwitikia baba ingi na Meru. Yes. Mbele twina mwana wetu ta deputy president. Na ndi baromba na heshima nene muno. Itu munenkere nafasi tumusupport. Tuone mbiongo agaturetera. Ekithakani gakugwema tuone mbiongo agaturetera. Tutiga cut aspersions takaku bende kuntu umbaguwa nenkerwa alemwa ito monetera ali CS interior ali the best CS all round wakivutagirwa wanabagachagwa wao ganwe mwega muno no gutawira muno kugi ntukambere ndiromba neshima nene kabisa tumunenkere nafasi tumusupportere mwito yue na nuntu na utwira karutha ugutukuga gutiruthi twe na kurugama kauga wiro yo karutika itu munengere nafasi nuntu gitu kiambere tika tukuthura no mundi tutigakare takatukurwa na bo takatukuthura na ru tutie siasani wanaria tuwekirwa siasani tumetutie siasani cia tukathura 2027 kuguna nengere nafasi tuone bora kuruta ine kira thirikari ni iruthe atiri nigerie gutaima muno mbejira bakunenkana na miradi eba kwenda kurutha yonthe wirora bakunenkana to itu kuga wanda kaje tu ni kucheria wera na ari betu iba fuatirie giega atuika ta scam giega atuika takabata batakoraithiria wiroro tikarutike koguo gitu kia mbere ibakare macho kamwisho kabisa Cheupe ngichokeria ntu bakwa bega mangombe nkatho monda berire the other time gitikia 2027 yuntirwa magitikia MCA kaire na ngai antedia ntongoria nenkere hekima ban support kenda na tio tuona mtu mo kumegamba ngombe na ale guru methani enu na ngakaria Tharaka Nithi county bwega ndi senator Tharaka Nithi county tia kuromba kura thaino ngaromba that time lakini kumenya ukathio bikini bwene mwale kiwathino na murume ukona mwali mwega te mugure na wote muguranu ukamwitia namba ti yakwe makosa male ugo no mwitia namba akaraga neo bukara nagiria hii ndio tuikira thikariu. Thank you so much. Thank you so much wanache ni bwega hatageri betu ba Meru TV mbere ni bwega no ntubwa gututegera na gutega TV yetu ira twendete muno mbere Ameru ara bari bonde mbere igitariri Meru batu turetera opposition na tutecoka kairi turuga wa munyoro no batu tukaria thirikari utekio tukuona mbere Gachagua neje athithie micemanio Meru antu bamweterete antu baitayari na coke mbere mithikari nturi ibwega muno no ntubwa atuera arathithirie gwoko wa Meru na gwoko wa Kenya kwa jumla no ntubatwe turatwire tukanga iturigari turari political funds ndene ya Meru lakini mwanka na arua tunajivunia no ntuturi laini nembega ira yete kujukia thirikari 2027 no ntuturiuga president Ruto ni one term president so mbere mithikari nturi ni bwega ngai akutharime na wete na mbere kuthuganiria Meru
na 2027 turi nyuma yaku tuinde turi Amero tutakusapoti na tutasapoti Gachagua na tugasapoti ura wothe ukethirwo ari nyuma ya Gachagua nikenda akajukia giti kiria nikenda agateithia Kenya kwa jumla mbuge ni bwega ncoke mbuge South Imenti naria batu twina thina muno cheupe twina thina marigo ajotewa jana ndi gitene ria mbura mbire mujumbe wa South Imenti Dr. Sandra Kimweti batu no tweterete mbirwe marigo indiskaswa parliamenti marigo yetu mambe to batiga guta marigo batiga gutiga into thokone marigo thokone jagite aguri so mbuge batu twina thina nene ndare South Imenti jana ndi mbura yaurire ndoje cia twikanga kingavana wetu mutuma ibari unge musicura jwa ndarene aboge taste thoko ira nene ire taxagwa ita taxi nene nene Amero nikenda bagacokiria nturuji ageni betu bara bakuja kugura marigo bona rujiro kuthamba na ibwega Meru TV nontu bagutusti. Thank you, God bless you. Okay. Thank you so much. Ibwega sana Kinyau nindi bochokeri nkatho. News coming in. Mama wetu is coming back. Oh, yeah. That's what she's saying. I will be in the ballot with my own political party. As a party, we will shield candidates from MCA all the way up. I will be the governor candidate with this party. Watch this space. We shall. Naburuge batu no tukieni kera igeto twinde ende mbuge ntere wa ura kira gatuma ugo no stiru egamba na roriri onaria no akata rita gito uma ya ni aikoti na nare itanta tuyu nante kumenyara kuwera no twaruga Mbere North tunanguka nayo Baichu will place guitar in Mbere North ikomakia kuwe na ndi yagi yabitiso video na ndi maruro ya rama mjeta na ako ingwe gitari takara mono ata na ndi na bati kwewa time akararia ntata jeu nikenda akailu akakara bwega okay ibwega sana utegerwa Meru TV kinyani ka chokire ngato semanya ntu bakuthera na mana batu ko magaitagara twambiriria na thaitomba kuthatu kithirekeria